Ningiri makurai manipi timuna. Yana tu ciri-ciri makurai pananagang. Maginonan sebab madingan ina bawah. Apalan ko gerak-gerak yakin na doraka. Tapi komandan na tujuh dito tu na mariaga. Na sebab napasom itu kesitat ko nesesuju mapigau. Jadi dito na mariaga manana aku dito na tujuh mo. Ningiri to makurai mani picilakna. Yana tu ciri-ciri makurai kedi. Suwali pala dua penting pala tuling oyan ria na ang kami di na subuk kayo na kasuro digi tomat kundre maslepa pacilla na makaumpa ada si jago ya na ciri-ciri aku rei pagoyak-goyak sini nali baso nali somek nali putu malan nali marang tapi kau pasagin katanya di tabu limoki di tatu di tomak kundre malam pi bulu kalepa dia ada ciri-ciri makure kutu bagi wakara kutu nasabak namo ale dari to nanule Japan ini kontrator yang waktu tulo kabupaten mereka macarama angkata rokio kumondring na oto tarik makada ia mana nama cantik pai mengjalan demani opo ka prepare macam robot gitu macam buat makure ya kok coba beliau mati kau ini seru kamu ya baca gambar angka tundi ipake supaya terima lalu pulang kita tanya tahu